Ingabe uke waba naye na umphathi ongasafunwa ngumuntu lapho usebenza khona, nabantu abebasebenza ngaphansi kwakhe abaphethe bahamba abasafuna ukuzwa igama lakhe ngoba uyahlupha, unesicefe? Ngikutshela ukuthi une-office lakhe lakanokusho elinabo aircon, uhlala yedwa kilo, kodwa akapheli ngale ku-open space lapho kuhlala nje khona abasebenzi abama-junior bahlala kuma-cubicles. Hayi, uzamthola-ke sekavele ngenhloko kuma-cubicles ama-junior. Uyabuza, hawu le file leni uzoyivala nini? Le file leni invoice bese uyifakile yini? Hayi bo, i-due date ayikafiki, lokho bengisazokwenza. Hayi, nathi ngiyabuza nje ukuthi before ifika kimi ifike sey-right ngoba uyazi ngimi le ngi-approvayo. Hawu, ngikutshela ukuthi ngabe usebenze e-ofisini eliphansi kuze baka-provincial office bazoba ne-meeting naye e-boardroom, kufika iy'khulu ey'nkulu bangena e-boardroom baba ne-meeting. Uma kuke kwaba nesikhulu esibuya ku-province esikwaziyo sesiyabingelela, hawu Dladla kunjani? Hey, nguwe lo muntu dala yagcinana. Kuyoba ngathi ukhulume nendoda yakhe ngabe owesifazane, ngoba uzofuna ukwazi ukuthi hawu uDladla ayi-junior staff lana bamazelaphi labantu ababuya ku-province. Hayi-ke soza ufokisa, bebathini kuye ngoba mhlawumpe yena bakangekho eduze, sofuna kwazi bebathini kuye. Hawu phela labantu laba babuya ku-province mina ngicale kubazi vele sengilesikhundla, yena bamazelaphi abe beyangekho nakuleyo meeting. Hey, sovuka mona ukuthi wena waziwa bantu baku-national noma baku-province seyisikwele. Ufuna ngathi angacontrola yonke into, azi yonke into, akafuni kufocusa kulento achashelwe yona. Ngikutshela ukuthi noma ngabe uyothatha i-leave kuye, ufuna ukuthi uqhaze i-annual leave, kodwa ufuna uchaza uyaphi ngamalanga angaka? Ungathatha 10 days uyaphi? Uyoshada yini? Hayi, angiyikoshada. Uyovakasha? Ya, into ekuba kanjalo nje mphathi, ngiyovakasha. Uyovakasha kuphi? Hayibo, ufuna ukuthi yonke into ngawe ayazi. Ingabe uhamba ngemoto, ufuna kwazi ukuthi ngabe sewucedile na kuyibhadala, noma ngeke akubuze straight emehlweni, uzawubuza kubantu osebenza nabo, uabuze kumuntu wena omjwayele, afokise ukuthi hawu lona le nyanyavu le moto ungabe usalibhadala na, noma wathengelwa bakubo, noma wayithenga cash, kuhamba njani? Ngisho ahleli kwakhe ufuna ukuthi angazi ngawe ngako konke. Uyakustalka kubo Facebook, uyakustalka kubo Twitter, kubo Instagram. Uzawuzwa ngelinye ilanga nje nicoca phahluke, sobuza ngamakhabethe akini amahle, noma sobuza ngabo sofa, hawu ngibonile ku TikTok what hawu bosofa bakini umangala uthi hawu kanti umphathi uyangistalka. Phela vele ngathi ujabuliswa ngiloko ukuthi azi yonke into ngempilo yakho. Uma umuntu wesifazane uke walethwa nje yi-out emsebenzini ngonyanyavu lemoto likushiye gateini kanti uyakubona, hayi mawungena uzofuna kwazi, hawu ngibani lokubekayo? Ngubhuti wakho? Ufuna izindaba, ufuna usho ukuthi hayi boyfriend noma ngubhuti wami noma umuntu ohlala ufuna ukukhipha izindaba azokwazi ngawe. Hey, ngikutshela ukuthi umuntu wesifazane noma angalingani naye, umntwana nje unabo 26 25, usesi nje osakhulile, ungumntwana kuye, yena semdala. Hayi, uzofuna kwazi ukuthi hayi ngubani ubaba wengane. Yeah, uzofuna ukwazi ukuthi ukhuleliswe ngubani, afokise la msebenzini. Hey, umphathi aze abe neyikimu, abe neskimu ukuthi akafuna izindaba ubiza usesibani noma ubhuti bani, azofokisa amthembisa into eyithile ukuze azokhipha izindaba. Ngikutshela ukuthi ngumphathi onake kakhulu impilo zabasebenzi kundlula ukuthi umsebenzi uhamba njani. Unaka nento ezincane ongazicabanga ukuthi umphathi wakho uyazinaka. Uma uke wathenga i-shirt elisha noma isicathulo esisha, hayi uzaba nguwe nje wokucala notice, hawu le shirt lela ngilazi lisha, uthi hayi ya lisha, hayi ngilithenge kiwo nje lamalanga. Hayi wena
Hayi ngabe nihola ngeyi-15, hayi ngeke uzawuhluleka kuyibamba. Uzawubuza ukuthi hawu wena ziyi-10 sothenge ishethe elisha noma icathulo ezisha, uyithathaphi le mali kanti ngoba sihola ngeyi-15. Uze akhompithe nawe uyijunior, umholo wakho nowakhe uhluke ngenye indlela, uhluke ngalokuthi wakhe nowakho, wakho kungaba i-tax yakhe, kodwa ufuna kwazi ukuthi kahle kahle wena lempilo oyiphilayo uyiphila njani. Ngabe une support system na ukuthi mhlawumbe bakini bakupha imali noma unebhizinisi eceleni olenzayo. Anjalo nje uyahleba, hayi uzamthola ngelantshi, hayi sohleba nomunye umsebenzi, hey sesibane hey abanye baphathi